Svečanost povodom predstavljanja projekta Zadužbina mitropolita Amfilohija, biblioteka i duhovno-prosvjetni centar u manastiru Svete Trojice u Stanjevićima održana je 5. novembra. Formiranje biblioteke i duhovno-prosvjetnog centra biće opšte duhovno blago svih poštovalaca mitropolitovog lika i dijela. Legat čini više od 25.000 naslova, publikacije i bogato stvaralaštvo blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, kao i dijela drugih autora koje je prikupljao. Realizacijom ovog projekta ispunjava se ujedno i poslednja njegova volja, koji je slavnom manastiru Stanjevići zavještao ličnu biblioteku, svoju najvredniju i jedinu imovinu. Ljubeći knjigu, on je zavolio Božju mudrost. A Božja mudrost je Hristos. On je bio čovjek koji je svojim duhom objedinjavao i gledao kao jednu zajednicu Božju, kao crkvu Božju i narod i sve ono što je Bog stvorio. I zbog toga što je cijeloga života bio čovjek knjige, naravno ne samo knjige, nego molitve, truda, rada, stvaranja, sve te službe Božje, mi smo dužni da njegovo nasljeđe bogato, prebogato čuvamo, pa zato imamo i ogromnu odgovornost prema njegovoj biblioteci, prema njegovim rukopisima i objavljenim i neobjavljenim pismima, zabilješkama, dnevnicima i za to moramo da napravimo odgovarajući prostor i odgovarajuće uslove. Pa tako se opet nekako Božjim promislom sve poklopilo da se njegova biblioteka čuva u manastiru Stanjevići, u zimskoj rezidenciji mitropolita crnogorsko-primorskih, u ovoj obnovljenoj svetinji, čija su zdanja već obnovljena, ali tek smatramo kada završimo i ovaj projekat ustanovljenja biblioteke mitropolita Amfilohija i njenog potpunog uređenja i obezbeđenja, da će ovaj manastir zaista kako valja biti obnovljen, jer ovaj manastir je poznat po Petrovićima, po ljudima knjige Slova Božjeg i Duha Božjega. Ovdje su naši mitropoliti pisali poslanice i svoja velika djela nam ostavili za veštanja i sa ovom bibliotekom tek nekako se stavlja u prvi plan taj duhovni značaj manastira Stanjevići. Kao što mrak čini da se zvezde jasnije vide, tako su i sadašnje crnogorske prilike učinile da bude vidniji mitropolit Amfilohije, koji je mnoga zažega kanđela na oltare crkve pravoslavne i podigao iz groba ubijenu crnogorsko-primorsku mitropoliju i nasio je vojskom u monaškom obrazu, kazao je Matija Bećković. Kad sam jednom prenoćio kod njega u Cetinskom manastiru, pola sata sam čekao da raskrči knjige razbacane po njegovom krevetu. Kad je bio banatski episkop u raskošnom Vladišanskom dvoru u Vršcu, spavao je na golim daskama. U odnosu na njegovu rodnu kuću u Morači,
Moja pošivena brunara u rovcima bila je dvorac. Onaj koji nije imao kuću, ozidao je i ostavio nam najraskošnije kuće u Crnoj Gori. Patrijarh Pavle nam je zaveštao budilnik, a morački jasnovidac i objedinilac hiljade knjiga budilnica. Koliko god je jezika znao, koliko god je čitao i učio, nije preučio, niti se prejao knjiga, ni svoj narod, i svoj jezik, i svoje pismo zaboravio. Objavljivali su njegova sabrana nedela, zvali ga Risto Sotana i pukovnik Udbe, ali ga nikad nisu prepunili, niti je kad gubio prisebnost, samo što ih nije poput jednog drugog monaha molio da ne zaborave da ga tako uvek zovu. Rodio je i podigao mnogu duhovnu decu, a među njima s freske sišlog naslednika mitropolita Joanikija, koga već kamenuju da ni njega ne mimoiđe čaša namenjena crnogorskim mitropolitima i tako ga nebu preporučuju kao novog pravednika. Ostavio nam je i amanet da ispunimo njegov zavet i obnovimo kapelu Lovćenskog tajnovidca. Onaj grafit, nijedna te se duša nije odrekla. Posvećena Kosovu odnosi se podjednako i na kapelu na Lovćenu. Tu grobnu crkvu, onog za koga je pesnik rekao da je postao svoga roda diha i digao se nad, kako je rekao Petar Preradović, nad care i bane. Kad su 90. godina u obližnjim Podmajnama sahranjeni pobijeni na pravdi Boga na kraju Drugog svjetskog rata, jedna tužilica je dozivala: "Oj, vi Srbi iz 2 grblja, 90 manje 1. Nije htjela da broj zaokruži, nego da tačno posvjedoči koliko ih je bilo. Bio je prisutan prestolonačnik Aleksandar Karađorđević, patrijarh Pavle i mitropolita Filohije. Onaj koji je govorio u ime domaćina obratio se prestolonačniku rečima: "Pred vama su posmrtni ostaci vojnika vašeg oca, kralja Petra II. Od onoga tamo kamena krenuo je na svoj posljednji put kralj Aleksandar, ujedinitelj, a ono visoko gore Grbalj, odakle je sveti knez Lazar Grebeljanović. Činilo se kako počinje da svanjiva, a gomilalo se ispuštao sve gušći mrak. Svetu odučenom od istine mitropolita Amfilohije je dokazivao da bez istine nema slobode." Ove police i ove knjige su svjedoci ne samo života i životne putanje mitropolita Amfilohija, nego i ljudskih povijesti, ljudskih sudbina, ljudskih priča, svakakvih i nikakvih, rekao je monah dr. Pavle Kondić. Ja sam zaista imao veliki blagoslov Božji i sreću da mi je mitropolit, kako je samo on to mogao i kako ga znamo, bez ikakvog suzdržanja i podozrenja poverio brigu i o njegovoj biblioteci i o njegovim spisima, o njegovom ličnom arhivu i k tome još i u mitropolijskom arhivu. Ne hvalim se, nego mi je čast i blagoslov da
posvjedočim ovdje pred vama. Svaka od ovih knjiga je prošla kroz moje ruke, ja sam je stavljao među ove police. I zato sam svedok da su te knjige u stvari svedoci duhovnog i mentalnog i intelektualnog profila mitropolitovog. Bivajući uz njega tolike godine, kao iskušenik, potom sabrat, monah, cetinski postrižnik, godinama sam upakovao njegove kofere. Ništa pod redom, pod imenom Božijim nije nosio kada je obilazio naš narod i crkvu Božiju uzduž i popreko kugle zemaljske, osim one svoje arhijerejske odežde i knjiga našeg izdanja Svetigore, a odatle je vraćao ništa drugo osim knjige. I to zborište knjiga, to je njegovo zaveštanje koje je ovde nekim čudom Božjim i neispisanim očekivanjima zaveštao i evo ovdje su pod ovim krovom. Idejni projekat i uređenje zadužbine mitropolita Amfilohija, biblioteke i duhovnog centra u manastiru Stanjevići osmislili su arhitekti Stanko i Dejana Lovrić.